Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngaphuthi izindaba zanjengamanje ungabucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana lithi-ke umndeni womfana odutshulwe wabulawa amaphoyisa endaweni yaseBhambayi eNanda uthi ngempela indodana yawo amaphoyisa ayisukelile yona ibingakaze izihlanganise nobugebengu. Ufuna izimpendulo ezizwakalayo umndeni womfana odutshulwe ngoyaba lwezinhlamvu endaweni yaseBhambayi eNanda kubikwa ukuthi yena nabangani bakhe bebethinteka ngoxhaxha lwamacala okubulala abantu endaweni yaseMandeni ngoMsombuluko odlule. Babaleka khona baza eBhambayi. Umama walomfana uthi amaphoyisa awabuzanga lutho afike adubula kanti ukube abuza ese etshelwa iqiniso ngabe indodana yakhe ayifelanga amahhala. Umama-ke walomfana-ke uthi-ke indodana yakhe-ke ifele amahhala-ke laphana-ke ublema-ke amaphoyisa-ke laphana-ke. Mina ngicela laphana ukuthi-ke ungene ema-comment section-ke futhi usho uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke nje ungixhase-ke cindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli.